Hagawi ke jinja ke belajar haga step jangka kat santrik kula lengkot arajar arbun riau haga ba kamala bahajrong jong kejaka kuliah ke Shillong Government College of Engineering kelas abamdu akading ke belak langkat sana kepor new statement step ye Menteri rang ba kejelau konrat kongkal sang ma bakran lo kene ke jinja le pentip bahadu mentam padan kanung no ke jinja besmusi ke bakta ke jing embrio dan otang ke jinjulor ki kenro bagi tiar kitar Abai ikran batu principal jangan naga college Profesor C. Merthong. Leto bakading kelas sedang naga kamera bobo tiar jang the sports department. Wala 4 tikenabha dan subajor bagi naga jemplo kalau abadai naga jentut aku boarding. Principal ula pensyai bagi jempulia juga kena kampak dan jekta ye nomor bagadang day tang batch ke Bengkong. Dan ula kentu ke sorkar berpemploy ke jing maramot nang ban ombo jenge ke college ai ke sing kebanuan. Kan bagi pulet kat hanat maulai kedang penyolong ya kejeng toket kebabnya halo kejeng ja Kajing ingi kadai ngayo jing tip himna step kumbah nyo arfun riu nyo baji arfun riu menit phone cuki dari nga ongsar kami tedam ka kamera tengaru untuk immediately ngi lawan sini hapor bang lawan ngapade nomor ba kita ka kamera hi kadai ba occupy ka sports ki bu ki sports goods te kitera yu ki bu sapor ngintip nomor andar lokan ki but ki jaja yu ki balong gumno ki tiaru ngintip nomor ba khangtala mo te ngila persang hi ban use gini ki fire extinguisher ki ba 4 kg tu ngila stang ban daus ka fire ta ngimla ban pli ngimla ban e nomor ba andar lokan ki te tanda kala ding kala mi sabar te ngila phet no te immediately ngala call ru ya ki fire service te fire service immediately la response te hadin bala ya one ki fire service te kila take over maki gumno ban ayu te takes around nearly one and a half hours 1.5 hours ban daus ka fire ken tangkum tahi te habidi bakani ke jingbu tian mentala ya ila kanu banai na labdan senam ne te kitia habidi ba jingstu pi karkum ki records nomor nga join hang ne ho new tariku Oktober 2000 Nei te karkum ka minutes ka ba karkum ka records ka badan po file ki ong ba within 6 months from 7 of August 2025 bagin remove 6 months kan within 6 months te na sports department ro nglai kan do hebat ki 2-3 times untuk ban request bagin remove nomor kumba PE menta ka engineering college kelas sedang teka college ro kadon kami ki ka space ban set up ki lab ki library ki ni tai te makiru ki la ong bakin remove no nomor ka date ban ayu te ka timeline te kala kod te makiru menindu kita wan access hingi dang yakendu hiang ne ong ba within this week kin vacate no te kina kinong trainer sport menin ki don lang ne nginang ya plan hi ba ana ong he ki remove sa ne khanang ba nganyo ban bu no ki furniture ki bala poi nomor ki kuma PE hete hanang ki furniture la don ha berenda ha passage kan padio ban bu sapo nomor ba ki khampat ayu nomor ki shabi ki ni tai underlock kan ki beken maki ki nimtip ki tiara yu bu sapo te menin ngila ong ki ba kin sedang man remove sa kan ni room khanang ba nomor ngi ka session menta ka second semester kan sedang hau February first week te tangkan no ki khana ki layu kadang biang ka por lada ki ayu thang ba ka jian okum ne puden ong sukum no ken iya ba mentate kanung perkata nomor ba kada di tang fast batch kadang di tang kadang don tang si batch lada ka concern department ka le no ban repairing nang klo ti mat kam dakta nomor ya ba mentahi kemud ba kidang don gibi kamera ru ba sin bagila vacate ke sports kitu ki item jo kita ngila la nang house hang tu kanang set up kalap pen te bakan kata te kanung kata re tong barong request hi kan department mo bakin le kloy ka repairing ni tai khanang ba kan long healthy ru ka cause of fire tangam da tikna gen bale maybe short circuit ne tang kata hi bla ban ong hanre ban ong fall place ne sta te kam ka full play te mut kalong kam datan imat nomor ba under lock an ki te the fire obviously was promptly extinguished and no other floors had been affected but of course we are ascertaining the damage that has taken place there but by God's grace there was no casualty and nobody was as far as the reports that I've received nobody was injured but yes, there has been some damage. I don't have the full report with me, but I just had the preliminary report. So.